Kalong Kajing Sarong ya ka Nongjri Presbyterian Secondary School Nongjri Nari Bhoi District ha ka bah kani ka kinti kalayo ra ka namla adu ha ka under 15 International Subroto Cup arajar arpasaw kajing job jang kani ka kinhon Kalong Kajing Sarong amtang ya ka school bat ya ka Bhoi District bat kalong ru ka buram ya ka jela Meglaya hi borok ka wei ha ka ba menta ka sngi kalai potrik unailar katanat badi kmi iki kamile ka jong ka sorkar kala pediang buram ya kini ka kenhun kirang ile kai bol ka Nongjri Presbyterian Secondary School Nariboy kabalami kamat ya ka jala Meglaya ha ka under 15 International Subroto Cup arjar arpusaw badi ka jingilang pediang buram la pelong hamadan Nongjri Hakani kesngi pediang buram layodon rengkat lang da uba syakliar wajri menteri bedai pet ya ka kamile ka ya ka jala Harengkat kejingedon lang UMLA bat MDC Mauti uba Charles Marngar, UMLA Kanongpo uba Miril Bonds Aim, UDD Shira Director Sports and Youth Affairs, uba Bobby L Nongbet DSO Kariboy District, kinongkit kam jong ka Managing Committee Kanongjri Presbyterian Secondary School, kinong hikai bat ki kena school lembat ki pat ba kasnong Nongjri. Haba ajing kren na kani kesngi na kaliang jong ba syakliar wajri ula penpawe kejing sengau kemen ban don rengkat lang ban pediang buram ni kani kekenhon bat ula ongru ba kejela Meglaya kade kejela ka ba ya ka kamile kai bat kamtam mi ke football bat ula kenturu ikini kekenhon balawan rakna mi kejela bekinang tereshitom bat na kaliang uba syakliar wajri umentri badai pet ya ka kamile kai kum gadak kejing sengau ya kini kirang ile akai bol jong Nongjri Presbyterian Secondary School kebalawan ra nambat buram mi kejela na kaliang jong ukum menteri ula kular ban ai de basketball court na kebenta jong ni ke school You really have brought laurels to our state. We are proud of you all. Berkeburum kawan ragu ia katakan nam berkeburum nakam takat long yeng sang kejongki kemi kipa kibahayeng bahasem kesnong katau bat kejelahi barok kowe Andre kowe ka mga kwa mga bentukan fam yakini ki
kena bangin day ya ka bangin perkat lane bangin kutno tanghang ni hot ngidap ta kejingkemen piadap ta kejingkemen baklawan ra ya kanam nakam ta yeng kesem kerjelahi barokowe lawan ra ya kanam nakam ta skul andai mi di bentang buru ikathong bahaba menta kasngi nilayo ya ka bangin kej uni so bangi di ben buru ya ta kajing angut banang ni sakmat pat bintang ye kiu saprang bat kumno bangindang ye kiu saprang kalau bakumju kumbu pila praktis sakini kisinam gibala le hendang kam praktis susu hendang kam praktis arsa ba lingba kataka jing tristom ka jompi lesi hakoi kesgi sedang yo kek susu yaki hendang la bangonra ya kanam berkuburom nakam tak jela ka jugi ka bayde pa kiwe ki tournament ki bakam he susu tingi di ban bo ya kata thom ban next camp baling ba ka jing tristom ka jongpi limba kata ka jing terang ka jongpi ka kowe kesni pin sayo ko pin khet sisai uta so to jing job lada pipe akan ke jela ka jugi ngajuong na ka por sa ka por balada pipet akan ke jela ka jumi ke sports ke kowe ke baki naru ki heb ki baret ar ki khon samla ki rang baru ke sports ke kowe ke bomangi baru ni ete kham tam lada ni keren bak football barna juong baka sports kladai kowe na ki benta bakumno ba anda pila he lasan klalong kowe na kilinti bakumno pila ban kamai jakpo lada pipet hidup bon kikon kasih kijungi kikon samla kasih kijungi kibala lakai na kiklap kibaper kiklap kibaladon na po ka elite kiklap kibaladon na po ka ISL jadi na katakadaw na kaliang kajongar menteri beriban pet ya transport ngaju ay mensir na kapor sa kapor ikikon samla kijungi ya kapakin tresitom ya kapakinum petsu ya ka sports tang katakaway kapakan long taga jingya lakai tu smutunan handakin pedu ikas naga yang juri kunci coach ya kabaka lagi lapoy yang naga international level nampa kabaka directorate konkret hinam kaka lalu ka jakasa kabang di practice long buat di nadong silong ila konkret am kali haduk isu tiba niat sikit cakap haduk baru pun sikit cakap naga mata kata jini kai cungki naman ba kani ka school naduk macam senam nadon gitu konkret naga mata kani ka tukok dan macam senam ni lah rem haka district level ni kami nak push untuk final. Dan benda senam ro lumba ke jindon jongkan ke akademi narampai akademi ini praktis tak sebagai senam man ki kuar bang jindon ke akademi lang kita kadau ke ba ila bagi nak la don lupa ke sat kalau tidon nak kapor syakor ni praktis kide jujuk biar ke ba ni push mereka tentang lembaga naduk ni 8 praktis bahaya ki naduk district level sebutu state level buat andang job state level andang konkret susu bagi akun sanita international level andang ila oi setelah tournament kedua nomor baru state ko di India hantam tidon di Nabari kumka Sri Lanka ke Bangladesh badan minta gila kain bagi ke international dengan Syam sotuk ba ta gajing haji kun long berjuat dulu kata ilang ba gajing Freshtom ai jing praktis kiman gasi naduk bang yo kala dan praktis naduk basdang ini nang dengan badan tik ini andang ina po state level bang gila nang liang jong ka academy ke bangidon ni laile ban kunyo ya ketika bani kun hating badan plastik mah official top kumjuru DSO jadi salbogi onong bet ai ni jihad pemilih praktis setai laisin stiau ke nagaliang jong academy ru gelak pendek pendiang ladangin yo kan praktis silong ru ni praktis ketika badan futsal apa utro
nang bangin la bangin kun hapo bang official to de kalay arap bahay ni bangin kun hapo si official to andang la voice list po Bangalore kati ru mi yo bangin kun hakaju komandan de kata kong kaba kadaw kaba nila ban isna jumi hila ban kai bah batudon ni sim kun kumbang ai leki ka baro kaba ni kasian niki kung coach manager sampai sponsor Jeffrey Walarpi di pelayaran ini nak force ko lang tayo lagi nak kalian jangan FDP kini bala praktis untuk income ni lah try kong baca muak kat ni lah koi sekarang bani ni kai bah bani yo esok kajing job untuk income ni praktis apa madan putih nantu pat ni lak ni kai bah ni try kong baca muak pat ni koi sekarang dan ni lah koi selong per lek kai sikit ni lek kai kong baca muak baik bani yo yang jing job ni try sistem yang jing praktis ni minat yang praktis bat slap untuk ni praktis baik bani kuat bani yo yang jing job tidak ni gajinya perbat ni marilah lekai na neka madan bat ni lah koi setting ni lah tentu pat baki we tim baki we pati pakam he ini baki kam gerong ini dan sibun gajing perbat ni do lemtai ni dan kita ka tim mani tur baik dan koi setting ni dan ni dimintai bat persang ni do ban lekai lekai ikut kedan em je. Kade kita kalau de kidan di liar mo kibal kam jerong ini batil kambiang kabar metro de dan sibun gaji kan bat Nadian hakbede bat kanika support. ane wete de nakalian jadi nei pahi bagi la supportnya na kuat support pak yang kue hadukan ka khidmat monta paniyo yang ane jinjau Masukmen sibun panilayo iki jinjau te padiki weki sedinya ru pan kinya kristam pan kinya praktis minat ba ban kin kue cerita